Bidang Pembinaan Seni Budaya Pancasila. Ketua Kusni Mohim. Anggota Anwar Latif, Sri Nurnaningsi SS, Suciati Oli, Muhammad Fikram Mauduto. Lembaga Wasikuri. Ketua Sarmin Pomalino. Anggota LCMID SPD, Armani Datau, Sukanto Rizky Taha SE. Lembaga Pelatih Abu Rahman Wantu SPD. Anggota Roni Bakari, Septian Antu SPD, Ishak Gali, Tahir Yantu, Taufik Nawe. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 11 Juli 2019 Ketua Umum Profesor Dr. Diarahman Nasr Kumalino MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.